Ja sam Igor Novaković, vlasnik najveće kolekcije memorabilije vezane za Univerzijadu. Imao sam 8 godina kad je bila Univerzijada. Pa ja se Univerzijade uglavnom sjećam samo najviše preko lika Zagija, maskote Vjeverica, to je to što me najviše vraća u djetinjstvo i veže za Univerzijadu. Slučajno sam počeo skupljati prije 5, 6, možda 7 godina kad sam naletio na sajmu na Zagija i rekao, kao što uvijek, i dan danas ljudi kad vide Zagija kažu jao vidi Zagija, tako sam ja isto, jao vidi Zagija, i uzeo sam ga, kupio i sjetio se gdje je moj Zagi, i tako sam onda na idućem sajmu kupio još značku ili tako neki prospekt i to se počelo skupljati i nakon godinu, dvije rasla kolekcija. Samo značkica i markica ima preko 1000. Evo, ovo je pravi Zagi, šalim se, najveći Zagi kojeg je radio Kratex, Krapina. Friend Zagi, bok. Imam ova dva velika, plišanih imam pa jedno 20-ak, čak 2 zapakirana i postoje gumeni Zagi, znači u raznim izdanjima, šta ja znam, isto recimo da ih imam 1987. Taj Zagi je zanimljiv jer ga je čak i Maradona imao. Sad ću vam pokazati, hoćeš ju snimiti? Ovo sam recimo danas dobio. Šalje Ljiljana iz Koprivnice. Poslala mi je jaknu koju su volonteri imali za vrijeme Univerzijade. Ona ju čuvala, nije ju nosila. Na Facebooku me prate. Facebook onda lajkaju pa pokazuju ono što imaju od memorabilije. Evo pa šalju ulaznice, eto svoje iskaznice, pismo. Evo, ovo sam dobio na posudbu za izložbu od Suzane iz Zagreba. Ona je vodila 87. dnevnik Univerzijade. 95% je mojih predmeta i u mom vlasništvu, znači nije baš toliko previše ljudi darivalo. Sad je krenulo kao. Najrjeđe stvari su mi, ajmo, možda... Ovo je dosta rijetko. Ekipa se nije sjetila to sačuvati, pojedeš čokoladicu i baciš. Od Dražena Petrovića na prigodnoj koverti. Što ima ovdje? Evo isto nešto rijetko. Zagi, zapakiran. Znači, maskota Univerzijada 87. Univerzijada je za Zagreb značila utoliko što je Zagreb doživio urbanistički procvat. I dan danas, nakon 30 godina, je i dalje Univerzijada najveći spektakl koji je grad Zagreb imao. Najčudniji predmet, ja sam čuo da je bio čak i na WC papiru, ja ga nemam. Možda ribež za zelje, za povrće, evo imam ga tu negdje, mislim to mi je baš čudan predmet i gore je onak slika od Zagija. Sad koliko trošim, ja ti ne računam, nekad nešto košta, recimo, evo gumeni Zagi, nekad ga kupiš za 1, nekad za 5, njegova recimo sad vrijednost na tržištu je od 70 pa do 100 kuna, manje više pretjeruju ljudi. Bubaju, a bilo je toga zbilja milju. Bitno je Zagija otet od zaborava, čisto da se prisjeti i pokaže novim klincima kak je Zagreb i prije 30 godina mogao, znao i to, kak je napravio nešto veličanstveno i to je događaj zbilja pun pozitive, radosti, sreće. Slogan je bio svijet mladih za svijet mira, tako da ima dosta pozitivnih i bitnih stvari i lijepo se prisjetiti na Zagija. I uglavnom i Zagreb je tu u fokusu, tako da eto, treba ga sačuvati i šteta što Zagi nije postao službena maskota Univerzijade Zagreba, jer u Zagrebu uopće nema nikako, ima tih para, Šestinski kišobran, Licitarsko srce, ali još i danas nema neku prepoznatljivu maskotu, suvenir. Jel tak, Zagi?